Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, akohana temwiroreri witu wa Just Kenya Official TV origi njitikiria nyingire thiini wa mitambo ino nigetha thina mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyane na ngehoka ati wi thayu wa mwathani haria uragithina mbere gukorwo gi-subscribe thiini wa ceceni ino iria irakurehera mohoro mothe thiini wa Facebook. Maundu no magithiite na mbere gwakana mwaki #area mwe bado ya #JusticeForJeff. Na hihi mwiroreri ndiukana no kiririkane mithenya etahitukite igana etatu ni ndakorirwo ndakwira maundu ma Certified Homes Limited, o iria kambuni ya nyumba kana migunda o iria yakoragwo ikiuga kana yakorirwo gitiga ndomiriri kumana na maundu maya ma mundu gwitwo DJ Fatxo. No ririkane bado DJ Fatxo ari brand ambassador bado wa kambuni ino ya Certified Homes Limited. Na riu kambuni iyo ya Certified Homes Limited ni okire thiini wa nenda yake ukinyaniria ngariria mwena wa Facebook haria yakorirwo gitiga ndomiriri in light of the recent happenings and one of our brand ambassador DJ Fatxo being mentioned as a person of interest in the ongoing investigation by the DCI leading to the death of Jeff Mwadhi. We hereby terminate our contract with DJ Fatxo. Iyo ni kumaanisha Certified Homes ni yakorirwo terminate contract na mundu gwitwo DJ Fatxo. No riu thiini wa account ya mundu gwitwo Waithaka wa Jeni rucini ruru rwa muthi ni akorwo agiposti iria turauga ni matangatho ma Certified Homes Limited. Thogora akiuga thogora ni maitho na kuhutia. Certified Homes Limited, a trusted land dealer. Irakwira atia mwiroreri ni ati o mundu gwitwo DJ Fatxo agithina mbere gucakaya maundu maya maramukora. Mundu gwitwo Waithaka wa Jeni no agithina mbere kurira matunda ma Certified Homes, o ningi ni akoretwo agitigwo thiini wa kambuni iyo baada ya mundu gwitwo DJ Fatxo gukorwo contract yake gikorwo igiterminatwo thiini wa kambuni iyo ya Certified Homes Limited. Tugukiuga ati ithu tukuga #JusticeForJeff ni tondu ona kambuni iyo ya Certified Homes no yakorirwo kiuga atiriri iretha kihoto kia mundu gwitwo Jeff na ni yakorirwo gitiga # iyo imwe ya JusticeForJeff. Kana gukiuga atia ino ni Just Kenya Official TV. Digira comment yaku thiini wa comment section tuone ni kahinda kangi gatari karaya.